for bebre na keka say ye nua ba Afia nigga one eye Kofi Adomah e wa sembi o nipa keka say sa na omotumi hu because asem ato ye nua be ma Kofi Adomah no enya asem keto ani asem de aya na ya mema no bebre kraka say sa nkomoni be say de se bia nka Nyankopon yom be ma mu emfrom so na te say ninu ho hia paneso Afia nigga de say asem tu ye brei ada papa de a wabo shire pada nyina say en de passe Kofi Adomah nani asai ashamudi enso de nano abetum ese won a edumi Kofi Adomah say nani asai na yomo de atamfo mbo shire nyina ode mutiri so enumi amosoma edema eye Kofi Adomah nyina san enumi no ashamudi say enkomo amutiri so mayenti ashamra Ghana for Kofi Adomah wani asem na aba no ena me pese me kakakra won say me hu social media nsem bebre me hu say obi a kire na adwen moma yenkai bibi Kofi Adomah wani onye obi a ope no ho asem Kofi Adomah wani onye obi krampo a oye trouble e wo Ghana Kofi Adomah wani is a blogger wa Kofi Adomah beka wa asem anase Kofi Adomah a blogge wo inti wudi yaudi a hyewu mu na mutuwo na mu kika ebi mu kro mutuwo asebita frache o mu kika Nkwasiasem bi metu sebi. It's not nice obi wo kwa na onim enipa no obi wo kwa na ohun ne da hye di atu Kofi Adomah wani ebetumi atu yemu bia. Sometimes we should be very mindful of our words, the same words we use. Obia ni nyame bia wo bebia ye nyina ye nyankopon ye ba akope. Ghana for we bebre no we have very short memory. No mo kasa ena Kofi Adomah wani ena ye chi ye mukom ya bompaye madams Bouti so afore na ma bompaye enti de atu Kofi Adomah mi de nyankopon ase. So I me my time for de me de yanko says I am jubilating because kwasia plaster net when you know no hospital will plaster your face like that. Kwasia bosses any boss lady for any King Kong for yet Ghana how mo de mo be yen e chen niama mo wo nyame bi wo beebi na mo bompa ya sanka ye no mu bi ana eniama mo ma ye wo Ghana so Ghana fo no mu bi amo yo mo ade I say omo from so mo nyankopon a anka sister anka wonti ase o anka wo die anka wo long time ago anka won kanipa ho weja wo fi asem say atu obi ebetumi atu oba ebetumi hwe animu amu didi miracle Kofi Adomah wani yire ohene mua na mu didi natam mu didi sa niam na mu ye wo social media enye obia na wudi natam a wo befa nwedi o ahimfofo na mu de omo abesi na mu di omatam enye nice momo ya papa ye ka Kofi asama to Kofi Adomah wani ama sometimes na sem bi kwa ba ya na ye mu bi ye pese ye di ano betum but you cannot help it because we Nkwasiasem any muansem any like I don't even know how to put my words and say me ndi atem ansa na nyansafo ati nyansasem na me kana ase na modie anka ye ka say obi frɛ nyame ama na di obi bone a na minim say nyame obo ebi mu special and obo ebi mu so say yen kom asem we pese uba social media no so you need to have a tough skin. If you don't have tough skin, don't come to social media na ni obi ambeye banta because me obi didi matam kwa me to me hwe na me sere sometimes me ma me to me send me no obi didi matam na me hwe na me sere no obi say are you normal ye didi because I have a tough skin. You have to understand the game. Enipa na wo se wa asam ba ye no Kofi Adomah wo wani kaye okaye enipa no no kofa wa asam ne ba ye no oda so nam ho nyame twie obi ka madam boss master emema mu wo mu a mo ka ma mu wo mu a mo ka mu kwa de mu de bon kan
Hey, now we call be asem. So be to me kawasem. Kroben ye trosa a dictionary way. So would you feel say, would you win young coupon? I will be kawasema, ubetimi achu yem come, and now bompaye, nabi be born into Nipano. Now wouldn't yama wa young for Ghana, say obiso or chini yem come one day. Won't he obi to London or invest billions in the business? Won't he in the Pakona Jare so many years at the honor? Nyama muma young crofo. Mubeka Kofi Adomah weni. Kofi Adomah onji obi asikawo. On bopo. Onya shaweni. On didi crofo. On kowi obi sika. Onye settings into obi so emfe Nkwasiasem nipa no Kofi Adomah wani enye settings into obi so engu na edwuma Kofi Adomah wani is a blogger Zion Fellis eye nyina ye nwia sometimes Zion Fellis ebetumi ehu se woni nipa da se ni we kopa no akwakoye ni interview no tiri wasem abemu se na ebe ye nipa kon be kan Nkwasiasem ba ye ye tie edwuma na ase wo ko obi di obi so be kan wo de who can't be dear or be back out dear. Who person who grow on social media hanomwa, then you need to have a tough skin. Kofi Adomah when you know be a bonny. Whatever mu wish man be ano, a bed backfire mamuni will bush him for. She will bush him. Kofi Adomah won't best race cow. Sebita frache, ye na dofo for no, and our samne buy and ye car say, oh, say, BBC a took Kofi Adomah when ya, yes, so your contribution. Pim dona pim tino. Obian to me dono, but diamo yeno, munfa nyansa, any a jane, and to diamo yeno, namu say, she. What quarter form now will show nyonko bear my true mono. Ure fi say wo true mudawa, Diogina with Chiso. Why are there chance? He is just a blogger. Ena mo hene ni doma hene na mo gia tatemu sometimes no enya bibia obi ya de na enya me maba o program se me yesi me hima Kofi Adomah wo weni be twa fita no pa be si enumre ofri obe 11 o'clock o se 12 o'clock ne yire iti gang tuo na suo tuom ye tutu I want me coronation no a big ball kwami Kofi Adomah wo weni a big ball no ana no to chima wo se muka ne sen na e mimi responsibility cause mimi program no ba ye ena de esi ye si ye se wamba me program anka de esi ye nc munyin sa. This is not the time for edidiatam. And this is not the time for wenyami nyami oboye nyina odoye nyina the same. Wa wo ka Kofi Adomah wo weni asem me say ebinchi a woton we buchie mu yarefo ogu ho ono kra ne de no yamfan wo no eye assign na assign no obi anya me nya hwe nyame be kum ni panka wo kunkum mu amokasa no anka wo kunkum mu ahyemasefo nyina because obi to meet billions edi invest into the business so fam say mo be brand ambassador na mo be kika Nkwasiasem mo be gi ni pakoni sika wie na mo ni ni pakoni nya little problem back door na mo say gu na djuma edin na mo maye wo Ghana Kofi Adomah wo wani ayebi niama mo maye wo Ghana Kofi Adomah wo wani onye mu 1% se ma asamoba Minya be no se ma asam ba na Kofi Adomah wo weni beka obeka metiase eye blogging. That is how it goes. Ekutie bia enim ne rampa ashamudi otumi se sister Fiashas nega wedie kwa na ekwa edi ama no mesese Attention TV na obe like asanso abaye channel no subscribe amayen eda sese otwem akra